Kubli Pibaro ka Gupik yang ka channel ka Spotarik jom u nailor man la kasnem kadi ka baka perthi baro ko keju rakhi ni keju te kum kata ka World Suicide Prevention Day la ta kasing banyak persya iki kam di banyak dadi yang ni dengan bad i dot software atau bisa flat ke bare se bona pun jog piti masuk ni kan bukan dem shimi ka pod atau makwa ban kali ya pi findat kan ki ba ba pe kan setip ke ka World Suicide Prevention Day Kene ke World Suicide Prevention Day, ada ke seni ke baju rakhi man lausnam hak September September. But ya kene ke program la rakhi nakong de hausnam araja lai. Hapo Sweden hapo kanong ba jokinga mugi khot ke Stockholm. But kalong gawe naki program naki atiar ke balas sedang nakong daga International Association for Suicide Prevention but ke World Health Organization. Kalong ke atiar wala abak lain bah ban yale ya bukum kini kibriyo ge ba suicide ne peniap ladi ban nadu kesnam araja saw ya kani ka program lo pelom beroi ke batai rengkat bar katim ke jongka rengbat bar kitim katim ta sang bede kai pan katim mentak kesnam kolong creating hope through action kemud ban aji kerman lengba ki jingle ki jongi bagi action ke joni to haba people kini ki observation ki tinggi situ gini deh ke ga jutu to apa kajing temu bukong san jangka kalong babun nidon ka stigma namenta kini ki beriu ki ba atem main suicide ne penyak ladi kalong bat persutu ya bagi beriu bagi mdai ban keren ben kimdai ban nyoben kimdai ban keren ben ki ya kita buat persang berpenyak ala kajong kajing kabaar kalong ban ajing syai ban ajing sutu beriu baro la kalong ke different organization kisang bahalang ke government sector bagi ki public alat bagi beriu baro bagindon ke jing sutu siapang kini ki beriu ki berkat dubol la ka jong gajing kumoong ka team tahun senam kalong creating hope through action kamun man penken mau bakadon kala ya ki beriu bagi mdei ban suicide kalong ban ai mensi miki ban kerjaan miki kenang belang ba kajing action jangi lani ka kam kamangin le katakan ya rapi ki begelapan persange ya kajing sim ya kajong kajing ya kam pilih apa mata kendiat kai ka mut kumno ka bong ba ibri kin khaja ka jing hato ka di beta sistem fasi ne baki pihak beradina hangal ko kam kibun ba kilat bu penyap ku beriu la kajong la kalong sedin fasi ke badi de ka bi bat kunta tata giban no narian Henry ke jemut kemudian definition yang ke World Health Organization kelong kedai kita ke persen yang diberiu ban pen mensawi ladi mar bagadan ke temu ban penyap ladi kidan bun bahagi jangi ong attempted suicide kemudian diberiu persen ban penyap mereka kan ya koi ke complete suicide kemudian diberiu long sukses ulah ban penyap ladi ke bun bahagi ong para suicide dan kiba ong baki temu ban penyap ladi Henry ka ding intention ni ki kamlei bakin penyap kibun mataki ong cyber suicide kiberiu ki baju penyap iwai pat lembak ni keduk nyaki lembak internet itu di individuals hari ni keduk nyaki lembak internet nataki copycat suicide ki bagi copy ki wai ki model celebrity kuat ki appreciate gitu kiberiu dia nak kadau ki suicide lem ku melek lam ki kelong kum model nanti kita ki anniversary suicide kibun anniversary suicide ki bagi beriu ki penyap hak juga sengi hak juga kapor habaki bahaya ngasan deki ki penyam kir lang tadi on anniversary suicide ke hadu kono pak kan ka jing khat jubo ki bi hari India ka tak ya nya bae sebro pi de na kata kadau bagi don kini program nama suicide ketak ya percaya para goi hi ha percaya para goi adon kumba hanyolak tam manus nam ki beriu ki penyap ilade bala ong kumba nak sispangut ki beriu bayam uwe nak kita sispa udah suicide dan beriu penyap ilade bat kumba uwe beriu ula ban penyap lade ki ong penyap lade mana ka saw second uwe beriu mana ka saw second ha percaya bat lakbat ni ong nyo persen ki babun hi penyap lade de kitu ki middle class ki beriu ki baduk ki beriu bom denla ki ong low income lande ki middle class handai la fimpai hapori India katkum ke report dengan National Crime Record of Bureau hausnem la fimpai hausnem hajar ka kendai kidon kum masilak like kendai hajar sispa ko langut ke beriu penyap
hakisisnam kadang ke jingkiu hausnam arpo kamut ladapin pai gani kumalai spa propo ingut penyap hakisisngi bat kumakan riungut ki penyap lade tang habisi kata bat uwayu briu penyap lade malak aspa apa sausage mereka kadang ke jingkiu hausnam hajar apa ngi haduk silak san pulai hajar penyap mental latest hausnam hajar apa wai ki briu ki penyap lade kumasilak hanri pulai hajar lai pulai kaumut lakum nunu ka kiu kumanyo pesan na katuka na gusnam araja rafau tege manta hausnam aboy gibriu ki penyap musaus pa asan kumut ki siste kumakhat khandai mut mal ka kenta bad wayu briu pen man wayu briu penyap man la ka sispa prapo lai segan bad hapo india hingi laban ong leading ko sodet hamong kitu ki khna ke ba khasan do ar kunai snap tiong wayu student penyap man la ka kenta hapo india dah ke suicide dan penyap ini. Kemudian ni kalau pion ini apa rini apa sih berapa kali kajing selesai kerana kio nak persen. Kenang kio. Kayak kerana apa tu pulang di kibul sih kipai mak kipai pai kau apa beri bau kau pulang penyap. Kamdan spesifik, lani walau yang way beriu, dari balik ke balik penyap dari Banten bau penyap dari itu kita mereka kan way beriu. Kata kali dan beriu bapang jing mungkin perhat depression, very common beriu kita suicidal idea. Ada ke feeling of hopelessness, kebomdan jing ka talawai joki kebomdan jing kerman, kemudian bala abanya berarti helpless. Lani kidan kita ki semua lakut ki lepasang dak ki lak depression. Nata schizophrenia nyo. Ki schizophrenia ki beri wapang kita jing di perkat ki. Kidan kata ke Yesus ba kidan beberngem ki kidan mapeniap ki semua ki beri yang peniap no elade. Ki bo nak kijong. Tentang kisah mung bakawai kisinong bakawai kin penyap ki dikebun bak ki beriu. Lada kin penyap kan ni ke jinjar yang abang penyap suai yang suai bikin penyap yang nanti ki beriu di kia di drugs beri common due to the withdrawal ki don kita ki suicidal tendency joki ki bobun ya so biang ki jingkul makli joki ha withdrawal state kelaban commit suicide ki wai pat ki bentang ki ong kita bayo jipang aslam chronic illness ki wapang ki pang cancer kelati bikinnya Hau ki kajipang ki wala selama teng ki snow ki pait ani ko jinjar kat kane ki penjinjar lut ki bahiye kasen nadong sino kat kane ki jinjar bang penyap maswai lagi baki wai ki bahiye nga so hanoi ki wai perki ongi social factor ngi social dan ki khna ki feel ki exam ki penyap lagi ki commit suicide lagi dan ki badu ye ki jingdu ki du ki bai batoi dan ni khat samla ni kayap ka samla ni yap ki bahiye kasem pi hakini por India libur kamun ke dowry harassment yang babun ne marital conflict jing ya bom ya sung san si sem kalok bolok natangi blok kamun hakini ngi financial problem kibri unemployment kimyo kam ya jam ke jingduk ke jingkerdu kita ge pun ma lene tentang dan kita hakini rupa ki assessment yo ban kumyo ban poi sek jaka sumar kemdo na poi jaka sumar kimda ni ro Kamtam ni hakini for mental health care services. Kita duna ba, kumlong kiwi ki discipline. Kini dah duna ba, le si kata kadai no kadau penuh ye kibri wan sim la ka jong ke Tak lese ga bunyi nyem kami imo kibri wa bakin simpasi labe la kaya. Ki don ni kita sebab pipa ini kisah bawa beri usah bun ni ikini bab yok ni. Ni kadai bun sin kibri usah bakin penyap ni nyem lepet ngor bahaya kata. Bun ni klet diki. Ki ong bun sin ki beri usua ban peniap la di kadon ke jing le ke jing ki kadon ke jing penpau ke jing ki dan ke jing keren je ki ba ki kim kwa ban imsu nani kala adon lupa ke warning sign ni ong tidak sing yu pani tidak ong ni ngam so kwa imsu to yam no nani ki ong ngam so don kata kalawai nani ki kwa don kata ni kala lok sentena ba so maroi ke mi khle langsung ba ku gi beri la ban long warning sign don kata ni ki don katakan ni ai bentano ya ada jeng kihun kiti kaye kasem jaka putra kelas dang ai bentano ai berempat ai ban ai kidang klain dang san ne don katakan ni kiba ngan ong no ki kumia ki ngan ong no kajing lum ji kitiap kita bopun mensau ngide ban suspek iki bonsin kajing perkhat ni ki kadap tang ni iki tang kajing yap sudah ani ka team ke bagi keren kajirwai ke bagi keren kelom tang ke solusi sudah nane don kerkom kelah kerkom
jinglong joki ku ba kelak kesan na ku julong bersubor mata kelak kesan kadang gini fair na ki jinglong joki lo men chua si long ta na ni don ki ba pen pau lo ba ni keren si pen pau yong ni ke bah ka pa yap ban ku ka bahaya nga ba jinnun malakha ya nga apa sai na ni ka bahaya nga ban ka bahaya nga le si ledang ya kikimi kipa ke jo kamlong su ko bodan diki ki misu bahaya kasam jang akhir so kum kita ki bun gibriu keren kan mak ta kelong bangi ni sim serius ki demen sim serius ki gi na ni ledang ya na im ndem sale nga nga im ndem sale hi la de ya ndem ke ya kita ki bun sin ki ai ki sai ke bangi gibriu ne penyuar ni sale ndem syukur kai kum ta Apa lagi ni dikira je berapa kilo ni? Kipat bangi kan tu. Kalau ni bangi ni menjadi ngor ni menjadi serius gitu. Kipat kilat jadi ngerap lagi lagi. PI amdan manu mangin kisah amdan spesifik rule. Amdan kata kurkom, amdan kata ka kinom selain ki formula kumnu bagi ngerap iki. Ke ke bukong san dei ke mensim ke jangan ke batang penyerap iki. Ban approach iki. Kadang ke jingi ke terang jangan penyerap. Lembah kata ke mesin ke bing terang jangan penyerap habaki isi sia. Kalau kum sabi bala ban pli ki kala. Bekinyo ban keren, ban communicate. Markala ban reduce. Dia kata kani temu deki ban penyap. Ngan IV ke usah. Dan ki om kawai ka seperti om gatekeeper. Gatekeeper ka dai ki om bu ibri ban tre ka ke baje apa ya. Ki ai ki baru bami lembah ka ke. Tigi om kani kawan ka ti yung way unong Japan. Ubo kerteng yujo sike. Unik ay ule ui ke jumbuan bagi beri ubo suicide apa Japan. Highest suicide rate in the world. Japan. But ukwa hadin baru retire, udah police detected. Ukwa menyerap ikim ni beri. Ke ay ke ule voluntary dala de. Ubo ay ko ke cafe harut kata kalenti banle siya kata karya. Ke cliff ki ong tu jinbo. Kemudian harut ke jong kawai ke duria. Tebat ubo baki beri ban patrol dia kata karya. But ujman gibri ubaya nang tau jukhot iki. Ujukhot iki. Ali songkai nga la diu ai ke coffee la diu ai rice cake. Rice cake iki bikin wan man song hat yo. Habagi le ukli ke address ukli ke teng ki ukli ke dau balik ki wan sini. Balamba itai jingle ju. Ubo penbor iki borobor ban keren me itu Balamba kata ke jingle ju la ong ko masan spagut ki bri ula ban safe. San spagut ki bri ula ban safe. Te kari kru komle jibu lawan kata kawai ka kiyong ke kawai kata ka kateng meski bagi khot ka QPR iyo kata QPR ke Sri maka CPR iki beri bagi dua mesin kan mesin maki syua bagi nyam sangat kesan jering penian mesin maki le CPR ki press Indonesia dat kitan mesin para beri lembah kata ke jingle bun ki ni pelai ini beri ni safe sumber nilai. Uniru kajimut yang QPR kemudian ke question. Open board ukli ki. Kidan kata kajing temukan peniap yang lade. Lembah kajing keli jungu suki hobi ke terang kajing keli jungu. Hau open board ki pla. Hau pla nanta ka dia. Open board ki persuade ki. Open board ki manuat ni yarap. Bat ke bakhadu kalat kebut pip manuat ni yarap ban refer. Serjaka ke badai bigala ban aji rap ko. Di menu-menu gila belum kipar mangan nemapi yang kinong tray juga health department kirang basinong kinong hikai nang kinong tray balang ki pastor kita masan pero gila belum kipar umdan ba omba inamla simple thing kalau baka mensim dingi baniara ki tangta that is an action yang take action immediately Meni nak kan ni yang bau dia kita design ke bagi beri shop ke kalau kita atau kalau mana mau beri su keren nak orang kita mau orang ngamka beri su nak pakai nak apa banyak no sulung tu macam penting nak ada budak kerja sana ni PE yang tuta armut lainut kiberi buat peniap lagi kia bunsin kipan pau hi kata they are crying for help kipan iba ngadon ni terang somebody help me nani ikerpa nani ki ang kia menu baniara ki kata kejing siam ki ya kejik thang musim nyuki maki poi kopor baking sola le isu banne kim sola su banera balde kipan kinyiram nada kata ingker nyuki kipan pau robo omdei bagi berngan tekan kono kejing keren nyuki bunsin di tengah ban sim serius ide ban sim serius omdei bangi ong ke usu berngan kai
Nani syukran ka. Kamdai balong kita. Jadi bersim kia. Te mene film ne ba ki babon ki ba punya berdi te ki ba kemen ki ba snow baka por di kala kot ane ki ba ki snow ba insyu apa fe kadang ki jung ba ki ki samla ki chu punya bare ya kan tak ada rekod ni ka jing lak pi kan mut ki dong ki samla ki punya bare ane ane kom ki samla ki ka jerne yang mereka punya bare ki samla Pi tentang kata gemuk yang bakal ada riu. Yang kita samalah kedang bun kerta jadi kedang bun kita soha ada mudi tentang kena punya jadi mut bi yang kita ki mix lani kita ki mut bi yang ki. Henry ke bun ini hagan ni ke percaya bun ki kena samla bun kena student. Pergi kena apa sih kau senang ki punya mana deh. Haga percaya berakawai ni yang kajing suicide ane kajing punya mana deh kalau ke baa ke kadau jo kedinya. Hapren ki kena ke khasan doa ko kena sna hapori India jangi le yong kalau the leading cause kalau kadau bener kong jong kejinya ki kena samas ki khasan doa kena sna ti hapori India ngom ne uwe student peniap la de mana ke kita pi kamdai tang kitu men len ki we gibri gu peniap ndre ki kena samlaro ki peniap ndai baki ndai baka mengimut bi bagi dang don kapor ko bun ki nom le ta Andai ibu lagi kita punya, lede. Ini kita beli punya lede ni mungkin bahasa saya tu pasti nak kita ya jika di kamar ke jompi atau nak kalian tu minat ni mana lagi bukan kita. Nanti orang bawa mak dah rak kuahi, mula sekali orang kalau kata minat ni kita kilat minat kita. Kata ke action ke pengidai mana kan? Immediate creating hope through action. Kadai ke mesin jengi bani Arab, ke keluar jengi bani Arab. Kata berengkam, menengkam bana ong dadang ke formula ki doktor tagi profesional gelap bani Arab, tagi psikiatris gelap bani Arab. Nani tagi doktor gelap tering gelap bani Arab. Unu gelap bani Arab. Hilai ban approach ong kata ke menjual neng ong ngipen bor, ngkli je kli, ngipen bor ki ban wadi Arab. Likely ki berkawai bagi refer ki Shakirai people balap bani Arab immediately. Mendan mana gelap bani Arab. Hanya di perkat dunia kita beri dari segi mau kita dengan kita akan selesai dari segi kita pasang di dan balap no ini kam jar macam ni. Dan kita orang dari segi perkat dunia kita leman, kini kita ada sini katanya kita mesti sulit gelap nak punya lagi. Kalau kamu tanya kalau kamu. Fi kawai nak warning sign, kalau kamu beri bala attempted suicide, kita klaim ya kilong beri high risk kilapan peniap lagi. Fi bun si ni beri complete suicide ki peniap lagi. Tapi luar mahal ke history joki, fin siam he. Ba kila adon ke attempt joki, kila presang bun si mensuara, tampilnya. Dia bun nak ki bun kila adon kila presang men attempt. Ni ba dan kejing bi bula attempt teng nekong la la im unu peniap siu, pula tie. Menu lama rai em. Kalau ka wai nak ki rais elang la ni warning sign le kita kisah. Ba beri ula ban sini lagi hakano ko kuno ko. Dia kata. Datuk kah jadi kita bukan rumah ki dan dia bohong bagi beri bepercayaan ya punya kena mengatakan. Kadang ni kan kita beri bukan ini. Kadai kejing sisa. Fi ikum kaan. Kakum ka 309 IPC lani ka last part ka kandai Indian Penal Code mensua. Kino ki beri ba attempt suicide. Kingat apa kaan. Kisah set fatok. Lani kisah fai. Lani broa. Rai kat kenyuan jo kini ka act mentagi on ke Mental Health Care Act 2017. Kini ka act ladu awi bat kini ka 309 IPC. Unu beriu ba attempt suicide ba presang man peniap lede ngide ban sim udon ke jing udai ban dan ke jing pang. Ka ba upoi ka bala ba ma so ngimdai syu ye ki ban sitom iki da ka ba ngiset fatok dan ne ba ngi fine. Rai kat kum kini ka act kadai ka kamram jo ko soga baka kan kli kila tu nani kum menyerap ya kum kini gibi ngai badai badai Kamu tidak ada nulu beremo so pasang masing-masing di ulatnya. Aduh kok nak cakap dia cakap macam ulat kemudian ulu belum ngat so ka ngat so ka hari ini ban sumar iki terkum kenika akba thamai muda. Kalau kan di subjek ka jeliu hari sebenarnya kena japor kam sya ini teknik coba mungkin ikut yang dikerjakan dengan ngabar pi. Kai ka message ni ka cover ka mana ya baru kita dah ka page ini dikerjakan dengan ngabar pi. Kali ka seni ke ba partai baru koi ka. Ada. Ini dah kita buat semua punya dari. Kata ke bagi ong
bangin nam ting namar bun si ngi kum jibril manga ban ma pi ngim de ki professional la se ngim de ong iting ong ngam de professional ngam de u counselor bat kum de kum dai ngi ting bangin sim action ta ngi ong creating hope through action ngi ting ban approach ke jibril la se la da ngai keren ngam nang uni brio bertemu pria melodi le se lembak ke jing keren jenga kanang pen kapan ketik penban kapan kenmau yu penban usui sai no penban idan apa yang kejing tim handai em kata gede tang kejing mudbi sudah handai ke kongsan kalau begini ship action immediately bengle immediately kata giong tang kapor ke bengi ai kita kapor tu penut barki ke space ke bengi ai barki very important piang penut tang di second barki tang di minute barki you can save so many life kumale new way detective lor tiada apa dapat tang kejing simple kejing keren umtip kata ke formula mereka kejing penbor ju tak kata kejing a ju i rice cake kan ni khana kejing keren baru pula berpenim ni gabun ba gibriu ya kan ni kapor umdai tama professional handai mano ngila banlong kin orang ba sinong kirang ba balang kitemen besan kinong hikai kinong trimon soba kintai senrang kino ngila ban yarap ya kino gibriu badan kata kecil sumban suicide jadi. Kita tu dika jengkren jom i Dr. Sokhet i balawatai desi ko pa bag bapai. Kumlo menginya dai ki brio ki ba tu punya lady bagi kita ki bobol. Desi kle boda pun jongi desi apa kejala jongi khat bah kejala jongi kedang duna ki brio. Ki ba selesai ni punya lady hendrai i kat banang mi ki pot mau doktor mek lanang ki maki desi kedek lat ke ba pin snap bahai kedek kecing karen ki jongi kamtang ba jematai doktor ba ni kum ki pat ba kum ki mi ki pa kum ki man ki para menjan ngin sim ki lat kelenti hak bakum kan kesni bagi kan mau ya ka sni bagi jandai ki beri ki papnya de le khna bangin long bagi ki ngarap ya ki kan ki babun ki tu badan hak ke jing musim ke jing pisah musim kan lai ne bakum ki ni ki jing ja ki bas musi ki sni ki babenta bless you